Town Committee kilik abah ongdung atum pe nomination alo ke job. Inghan adong langkai jan along kejengsi langkai festival ke padopon. Dok muka pen panglong kam kecileng atau wat along adolong piri meme anping. Kardom ada berita long peneli berita tan bang thari harmony dan berita ton pen arjik thang. Dibu Town Committee kilik along kecepati dunji atum mati jong ni pai engkora narkep arni ARO asai hem along candidate atum pen nomination alo ke jogdam abirta pherangke pen birta nang pale Dibu Town Committee kilik along kecepati dunji atum pen ARO asai hem along candidate atum methang aparti pen tiket kecepalong dun atum nomination paper ke jogdam nomination alo ke jogdam along ASDC HSDC Congress BJP lapen PP asal atum jogdam renti মই 5 নম্বৰ ৱাটাৰ পৰা থিয় দিছোঁ আৰু বিজেপি দল হ'ল তাৰপিছত আশা কৰিছোঁ ৰাইজে মোক ভোট দিব জয়যুক্ত হ'ম বুলি তাৰপিছত আমাৰ ৱাটাৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে আমাৰ ৱাটাৰ বুলিয়ে নহয় আমাৰ ডিফু টাউনত বিভিন্ন সমস্যা আছে এই সকলো সমস্যাবিলাক আমাৰ টাউন কমিটিৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সম্ভৱ হয় সেইখিনি সকলো কাম আমি আমাৰ 5 বছৰৰ কালত আমি সম্ভৱ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম মই কাম কৰি আছিলোঁ 2013 মই বিজেপি জইন কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই দলে যদি প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিলে মই ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি মই পুনৰ মই এজিপিত জইন কৰিলোঁ মই এজিপিৰ পৰা মই টিকেট প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এবাৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ 9ৰ পৰা তাৰপিছত মই ৰাইজে যদি মোক জিকালে মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ ৰাইজক যিখিনি চৰকাৰৰ সহমতিতা আহে মই তেওঁলোকক মই পূৰণ কৰিছোঁ এইটো দুৰ্বল হয় এইটো ক'ব নোৱাৰি এতিয়া MP ইলেকশ্যনত খেলাটো আৰু বেলেগ হৈ যাব এইটো অসমৰ এতিয়া দুৰ্বল ক'ব নোৱাৰি এতিয়া পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন যোনটো গৈ আছে কংগ্ৰেছ আৰু আমাৰ AGP দলৰ কিন্তু উপস্থিতি ইমান বেয়া নহয় Halapu Bokajan Town Committee along ta kijutsi nomination alo ke job arni ada porphai cap apor pen cheng ponlo returning officer Khorsing Terang Lapen assistant RO Mondor Terona Tumpensi Lang ponlo nomination alo ke job kijutsi arni kechengsi nomination alo ward number 5 pen Animes Karmakar Pensi job ponlo অধীনত বোকাজান নগৰ সমিতিৰ যি 7টা ৱাৰ্ড এই 7টা ৱাৰ্ডত আমি বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই 7টা ৱাৰ্ডত এটা ঐতিহাসিক বিজয় সাব্যস্ত কৰিম আমাৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ বাবে আমি কোনো ধৰণৰ দল ইয়াত দেখি পোৱা নাই এতিয়া বিগত দিনবিলাকত যি কংগ্ৰেছৰ কুশাসন এই কুশাসনৰ পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ইতিমধ্যে বিধানসভা নিৰ্বাচনত তথা কাৰ্বিনৰ স্বায়ত্তশাসিত নিৰ্বাচনত ইতিমধ্যে ৰাইজে আমাক মতদান দিছে আৰু তাৰ লগে লগে কাৰ্বিনৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এই 1.5 বছৰত যি পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত যিখিনি কাম কৰা হৈছে সেই কামৰ স্বাৰ্থত পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে বোকাজানৰ 7টা ৱাৰ্ডত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰা নিশ্চিত Inghan adong langkajan along matijong ni pha engkora troxy arni adap apor pen ason kecepate paduponsi arni gangsam apor pen rod amai pike padupon eberta pherangke pen kat news asahim along berta nampale Rat amai pike padopon along alui sarpo aman pen Karbi Anglo Autonomous Council CM tuliram rohang chetong dun lapen kachopa alui aman pen Karbi Anglo Autonomous Council EM atum Horen Singh Be Lun Singh Teran Amor Singh Tisu Mangal Singh Timung Khon Singh Rongpi Madhuria Dikal Phukon Jagat Singh Niti MEC atum Ram Singh Timung Dar Singh Ronghang Prabhat Chandra Taru STL Convener Sai Singh Rongpi BDC Chairman Lawrence Ronghang KSA Amaipu Bijoy Be KSA Dunmaipu Mirjengkro Tingkreng Rongpi Lapen Rajendra Kramsa atum Chetongdu CM Tuliram Rohang Arideng Pen Langkajan Araraphat Kepanong Pon atau War Ingpu Pon Lapenon Ningkan Kimi Nangle Lote Ciklojoni Angbong Langkajan Ahwar Araraphat Humpharoi Si Ringwell Pipon Pupusi Mayalong Kejaipon Pato Ladak Rong Thongke Prahawardo Rong Thongke Prahawaraphat Kijun Lang Ring Special Nang PJ Nili Ring Harus sharing ya bangke nili pini dak sengsom yang lebih senang tumpah nili nafsu akan juga. Isi ini kali harus sharing ya bangke nili sengsom po sita nili nara tumpah nara puja bangke mohet
tingkeng rong pia kai nang thalo bang bom hot alang la chu independent election thoro isiaro asar bandak ring gitu ta repairing fan nang pitha pulo aro asar fan pilo suring koi ama ring bang tiar jidet ama so tiar jidet nang ligumat tangka beong ma choter lo pusiku la si la solong te aring nang pipo nang tum tem kledet pulong te hala keong dung ara tum ke lang ki ju nong le pen katora do thukok po nilige na ja cara teng pen nilige pare si ring nang pipo la bang photum si mo ring bang ke ala rat lang ju nong ma ju nong le bang ke nang tum dep nang po don ma le tum ako nili mo jeklo jonia ki bang ke nili ko bang thu po nang tum ben dak an chora phui nang le tum jong si ring ke ta khana le tum dak chona choi mo don le to lapen prabjin pen langkajan ahawar along open stage lapen patu aklam sidame mesen pen kesalam ponji aphan lamthe chechak te kang kidam tang an ke madu cm em atumta langkajan ahawar ledam wang velang pusi hadak arar tumpe ningjirenti sidame non cm tuliram rohang ke japon tim kar bianglo atum ke pele dam pot langkajan arar atum aning che parong renti cm rohang aphan ke khenok me pusi hokpen bathali sidame pi pajirpon lapen self help group atum pen karbia joy lapen ningkang sampen pajirpon Kalau tum lang yun pinan ka siksak tu kalau si lang ringwell karena no tu nama sponsor pen special hinten si deng kondo special tiket si ring harus si ring dak tiar puji pancik lo jani kong petak puji pada itu kori nah itu ana rong pada ring bacitang ya ji mana itu karena no sponsor tik ko war penceng lo kapre koda terus press no lah ya tapi ben saudara nanti bisa penceng me kota penceng lah ada kita puji pada itu karena no sponsor itu আমি কারখানা কনসিলর তরফৰ পৰা স্পেচিয়েল পেকেজ ইয়াৰ মানুহবিলাকে খোৱা পানীৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা সেই খোৱা পানীৰ সুবিধা দিবৰ কাৰণে আমি কাৰখানা কনসিলৰ পৰা RCC ৰিংৱেল 100টা RCC ৰিংৱেল আমি চেংচন কৰা হৈছে আৰু সেই 100টা ৰিংৱেলত আমি 2 মাহৰ ভিতৰত গোটেইখিনি ৰিংৱেলটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম আৰু ইয়াত স্থানীয় ৰাইজৰ আগৰ পৰা বসবাস কৰিছে আৰু ইয়াত অৰিজিনেল লুম্বাজং তেওঁলোকৰ সেই সমষ্টিত তেওঁলোকৰ বাসিন্দা আৰু গোটেই তেখেতসকলৰ যিবিলাকৰ মাটি পট্টা পোৱা নাই সেই মাটি পট্টাটো আমি মাটি পট্টা দিবৰ কাৰণে কাৰ্যকলাপ কৰ্মসূচীৰ পৰা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু Dogmoka Town Committee kilik ke padu ponji along BJP asong pen kache toidun abang phubang phiatu nomination paper ke jogdam along Karbi Anglo Autonomous Council EM Lumsing Teron Lapen EM Raju Tiso Atumpen Matijong Nipa Inkora Narkep Arni Japon Linsi Election Returning Officer Ramsing Terang Arideng Kepajerdam Abirta Perang Kepen Birta Nang Pale Nomination paper jogdam that pen BJP asaheb along Rat Amai Pita Pado Pontu Mayalong Samilang so Block Mandal Committee Achun Bang Babu Tiso Pen Kachari Pon Amayalong Alui Aman Pen EM Lumsing Teron EM Raju Tiso BJP State Councillor Orson Rongpi Lapen Mahamaya VDC Chairman Harsing Ingling Atumpen Danglok Ongdung BJP Asong Along Klembang Hubang Phi Atumta Chitong Dun Bang So Amayalong Jesimet Pen Non Ke Bang 2019 Aningkan Arko Echikru Nipai Narkep Arni Town Committee Kilik Kepado Ponji Along Dogmoka Town Committee Kepalo Ward Rock Along the BJP Asong Pen Kache Toidun Abang Hubang Phi Atum Mesen Pen Kache Pai Pon Thekji Apan Arsik Jin Pen Chithan Chemu Pon Lapen la sohut tiket kelong dun abang phubang phia tu maphan jungjung atum ningkang sampen man kido karbi pohopen karchopon pado 100% confidence ho mane jituni litum beleg background pan itu report and law akan munit tum langsung tha bisas do then non jitu BJP atum claim ke dam ke heglong pen alang itum pen litum report and law la sorting pen itu mah hisab puri lo la sorting berarti long pin la pun itu Mahamaya part bangka ke hai yang hek 100% do ante sir non nang tumpen kuma lo ke kang tangkring opponent mane nang tumpen ke sedania bank kang tangkring aksong non mane litum kachini da mateng pulo tangte mane exactly pukali posita me kachini da mateng pote congress itu ta ante finance litum CM sa pen kacing kitang dulu so kang tan itu ada action plan tak ada hitang dulu
non ta more than 80 lakhs bak nen tum kam pakem bom tadi non ke bang ji ne tum proposal tu ne tum na pu ko em ke ching bai tang lo la bang ke dak bus stand ke dam tang apor hu la so towar ji to highway ke bang pen kwa ni dukan pin ni ta mane parking pin ke sik sa do so parking khana tum bai ni ching bai si proposal pin no la so abang ta ni tum long kon la pen hetan na building sta pen tum dak long kon la pen Karbiang lo autonomous council pen ji ni tum annual election pen kami tahun lalu kita konjia pan ni sik lo la pen paras ta mi la so frank ni ta mi ni nolom non hedjong mane solar street light mo kata ni tum klem mo kalang sa ibang mo order abi pilang Ante, ante sir. sita rat atum bitu ni le tum phana pa hai mane long para thok constituency ang bong ni tum phana long para pinang pa hai ta so confident rat atum la anang che to du na itu masan ni kang sampen itu pasal bisas pen non itu mohamai long the dokmuka town committee long kita meni tu claim kom cheng polo son ta taksi nota town committee long kita meni non itu CM sir tuliram long hang sar hin cari itu man confident nang pi ke claim kita long masin itu masan si cak polo claim polo itu matha delak lage ni itu mathe dake duita homosti alam do sila pupu dai em do apa ni itu party kita meni itu charity apa ni itu em mai ni ching bai si chairman akan ke jongji ba non ke haji bang tro atum pen ching bai ching sai pen chini itu claim polo dan malam support han biar tamu don panik sina Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang Tharwe alang Theso alang kecu ajam tu Tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo piputat berta long bang thelo bukulia town committee kilik along kachipati dunji abang phubang phi atum pen mati jong ne pha engkora troxi arni pen nomination aloke jok ke pangcheng pon aberta pherang ke ben berta nang pale non nang keleji arkoi chiklo ni phai nar cap arni town committee kilik along kachipati dunji aphan mati jong ni pha engkora troxi arni pen bukulia town committee asai hem returning officer athenglo ke chengsi independent candidate pp ahin pen nomination paper ke jok pangcheng ponlo ward number 1 pen Kunmili Sakia Lapen ward number 2 along pen Bikram Ingti atum pen si nomination paper ke jok pon abirta longdun Lapen pregjam a party atum pen Gemati jong ni phai inkoira nar cap arnisi nomination alo jok ponlo Dog moka pen paklong kam ka cheleng atowar angbong ihum adolong anujok kithu at ajok kiruji angring thetan hangjang lupusi Mati jong ne pha engkora troxi arni pherang ke pen card news asa hemalong bilta nang pale Labang so dolong aphan kidam tang congress kacharia hut kikim kirang ponji aphan parong si claim lo sitame contractor ro tum ame thang ale aphan claim chot ajok labang so dolong batahini ke claim ta patang confidence asayamo bikok labang so dolong ke paklong kam arak tum achi thelo pule pusita henone athela so to war pensi chojor cholak hichiborwa kidam ke bang lapen pregjam along ripen paklong kam alang sun an nang kelang laso to war anvetlo Lasinon kacheri pon BJP sarkar pen Kekem patang pon asonte me parji pusi paklong kam aragatum pentowar cholang renti Ada berita bang lapan sigang ton pengilo dome thakbe kurang tu